Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru di garis depan dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov per 13 Januari melansir kota Soledar di Donetsk sepenuhnya dikuasai. Pada malam 12 Januari, kata Konashenkov, selama 3 hari terakhir, lebih dari 700 prajurit Ukraina dan lebih dari 300 unit senjata angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di wilayah Soledar. Setelah Soledar dikuasai, Rusia mengarahkan target ke Bakhmut sekitar 15 km dari Soledar. Rekaman bom cangkang Rusia menggempur Bakhmut beredar di Telegram. Amunisi pembakar dari Rusia mirip kembang api di malam hari. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 324. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah merebut kembali Soledar dan wilayah lain yang dicaplok Rusia. Десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.